Sezingubeni ndixolisa nje ukwenza ividiyo ndisezingubeni bafowethu. Okay, so bafowethu ndifuna ukuhlala udabeni kahle kahle. Ndiyabona ukuthi abantu abaninzi bakhathazekile. Abantu abaninzi bakhathazekile ngesenzo se-MK sokuthi ihoxise icala bafowethu. So ukuthi MK ihlehlise icase ndifuna nje bafowethu ukuya straight epointini. Ndifuna ukuya straight epointini ndincede naba kopayo ngoba bonke nje bayasho ngendlela zabo. Bayasho bafowethu benchilo ndathi akekho umuntu ozosiza uZuma ngaphandle kwaSimba. Ngaphandle kwa Dr. Simba Lwandle akekho umuntu ozonceda uZuma bafowethu benchilo. Futhi abantu abaninsondo bayibona. Futhi nawe uyayibona ondwe ngoba uyayazi. Bafowethu ndiye straight epointini guys. Njengoba bendikhiphe isiprofetho sokuthi uZuma bazomdubula. Kusho ukuthi bazomdubula uZuma bekuyiyo yona lento leyenzakalayo. Lento leniyibonayo bekuyi reason yokuthi uZuma bazomdubula. Indaba ndiyabamkela bonke abantu abangena bafowethu. Ndenza ilento ulive ukuthi ndizoyiposta ku YouTube nala kwa TikTok. So indaba kaZuma bafowethu njengoba nibona uZuma sengathi ngoku uconfused akazazi ukuthi umephi. Lokho nibukela amavidiyo lana. uZuma njengoba engathi confused icala engathi uyalivula because siyakhumbula uZuma kade busy bafowethu ngecase xa nikhipha isiprofetho sokuthi uZuma kumele ukuthi aze apha kum. Ipower yakhe sekunezinto ezibonileyo ukuthi angeke zenzeke and futhi bazom-attack. So ndiye ndaripota ke ebantwini abaninzi, abantwini abafana noGodole nabanye. Ngizocela ulithetha nje igama likaGodole. Ndiyakhumbula ndaze ndangena kwi-live yakhe. Bekhuluma ukuthi bafuna ukusa inkomo enkandla. Ndangena kwi-live yakhe ndacela amanamba kodwa zange ayenze ondwe. Imessage yafika kuZuma bafowethu nto ndiyayazi ngesiprofetho. Imessage yafika nje kuse-early kuZuma. Kwaba into ukuthi abanithembi. So okunye khona okunisaba ukuthetha ngoba kuhlanganisa noNyazi phakathi. Khona okunisaba ukuthetha ngoba kuhlanganisa noNyazi phakathi. But into enizoyisho bafowethu i-MK i-actor ongathi confused because of ayizanga kuSimba. Ukuba uZuma ebethumele abantu mhlawumbi if benganithembi. Ngaba bafowethu into ye-MK ihamba kahle kakhulu ngoba i-evidence yonke into banayo. But ngoku bahambe bexoka kwi-public into bazithethayo zokuziprotector zokuthi baphethe evidence engangendlovu. Akuna evidence abazoyikhipha. Ipolitiki le bafowethu. Ipolitiki le. So usho ukuthi uZuma ngamanye amazwi uzincisha ama-blessing ngendlela enza ngayo. Uzincisha ama-blessing because befana ukuthi uzile bafowethu kum salungisa into yakhe njengoba bese ngitshila ukuthi ipower kaZuma ize kum and eSouth Africa abaprofeti baye banifonele most yabaprofeti. Most yabaprofeti noBishop baye banifonela ngendaba kaZuma and basho ukuthi bona most yabo futhi akekho umuntu okhiphe ukuthi mina ukuthi mandimncede. But bakhona ukhona oshilo yi1 ukuthi hayi unikeza ukuthi kufanele ukuthi asizwe ngumuntu onjani. Not ukuthi yena kufanele ukuthi amsize. Ushilo ukuthi aninamandla okumsiza but kufanele ukuthi uZuma asizwe ngumuntu onjani. Ngaba yikho yonke lento if uZuma ebengazange abe selfish. Ngaba yikho yonke uZuma ukuthi ahlehlise icase bafethu ihlehlisa ngegama eli1 i-threat azitholayo. I-threat lokudutyulwa seyifumene.
Bangaphikisa futhi abantu abaclose naye xa befuna abantu abaphile enkandla. Anifuni abantu abathi bangama MK abambe befundekela la ko TikTok. uZuma i-threat seyifumene isayini yokuthi kumele aphume kwakule ndaba nje yokuthi angacabanga ukuthi le cabinet eseyikhona angayiwisa eyo nje sebeyenzile sebemnikezile isayini ukuthi Zuma asifuni ukuthi ubusilandelela. So uZuma seyithola isayini and uZuma uzoluza more. So umuntu ofollow MK bafowethu andisho ukuthi ndiyanigxeka nenza into eright ngokwendlela yenu. Indaba zepolitiki mina ndizazi bafowethu, mina nikhuluma iziprofeti okuphela. Ngicela ukuthi umuntu understand kolo side ukuthi uSimba xa isuka ethethe usuke ethetha ngesiprofetho, usuke engathethi ngoba mhlawumbe kanye wazi ipolitiki kakhulu. Even noZuma xa niprofetha ngaye ndisisho ukuthi bazomdubula, beningazomsiza kwinto okudutshulwa kuphela because of ipower yakhe bese ibonile ukuthi lo muntu lo uzoluza yonke into, of which uzoluza netrust yabantu. So leyo yokuthathwa kweKZN ukuthi KZN ifuna ukuzimela kwathini zizinto ezihambe sithinte nonyaza ezo, sithinte nawo futhi uZuma, but anizuzithetha kakhulu kezo endaba zama KZN ukuthi KZN kwenzakalana. So anifuna ukuyithasha kwamanje because of sensitive and uZuma okwamanje into zakhe azika like usho ukuthi zisadibadibene into zakhe because of kolinye side kunabantu azoba loser obvious izenzo zakhe, khona abantu abazoyibona lento especially lo live londo wenzayo, khona abantu azoba loser khona abantu vele abaphila nabo, you understand, because of abantu abasa trust uZuma nizokhumbula ukuthi ngesikhathi bekuya kuma collision, nizonixolela bafethu iEnglish yami nizonixolela ngesikhathi kuya ku collision lapho kukhona bekuhlangana yonke lama kuthiwa indoni lama party lawa ama politics khona kuyokhethwa minister bonke ababantu. iEFF beyikhona at least inikezwe ama seat eParliament, but MK ayinikezwanga because of abantu bebethembe lento yenziwa nguZuma, yabona, but ngokuZuma wenzani uyaba disappoint. So into bendiyithethile kabafethu manisuke ndikubiza ndiyacela kakhulu kwabantu baphezulu, manisuke ndikubiza ndisuke ndiyazi into endisuke ndiyithethe. Ndiyacela ukuthi bafethu ndiyazi ukuthi kunabantu abazonithatha otherwise, abantu bakujonga ukuthi standard sakho sithini uprofessional kangakanani. Mina bafethu nisathethiswa ubuprofit, ndisathetha ubuprofit, andikathethi ubuprofessionalism, andikathethi money wise, andikathethi let's say mhlawumbe kanye ngithi ndingcono, ndisathethiswa intoni bubuprofit. So ukuthi nincedakale kwindaba le kaNgizwe, abantu bazokhumbula ukuthi case kaNgizwe beyinzima kanjani. Ifana nje necase kaThabo Bester, icase kaNgizwe beyinzima bafowethu, uyabona. Ndayithetha kuse early after 4 years uNgizwe encedwa ngozakwethu, encedwa zinyanga ezithile zimnikeza imali ye transport, anothetha kakhulu nje ngoba udaba wonke umuntu uyayazi ondwe. Encedwa ngozakwethu bemnikeza imali, uyabona, bemsupport kwindaba yecase, waziwaphakama even no president ulento uZuma uNxamalala. So kwindaba yecase kaNgizwe, before izophela icase kaNgizwe kube ndimo oyithethile ukuthi no uNgizwe case yakhe ebengekayiwine, and ebengekayiwine bafowethu, ebengekayiwine, but ukuthi awine yakhe uNgizwe uyiwine nje simple, uyiwine ngokuthi nithethile, and ndasho ukuthi uNgizwe uzoba ngumuntu oqala nokugcina umuntu enzomnceda ngaphandle kwepermission yakhe. Akekho bafowethu umuntu enzoprofetha ngaye lana, ifakezanga kumuntu oniprofetha ngaye because of his prophet is keeper for free. Ifakezanga pha kumuntu because into efanele understand, if umna nithola isiprofetho ngomuntu or kune something endiyibonayo, umuntu ngicela ukuthi eze kumba fethu, ninga expect ukuthi nizoza kuni.
mina ngumprofeti. Indlela abaprofeti bakudala bebesenza ngayo akuyindlela endenza ngayo. Mina ndenza ngendlela yami, ngendlela enikholwa kuyo. Uyabona? So xa kwenzeka kuba nikhipha isiprofetho ngawe, yiza. So uMacingwane zangeze kum ndasikhipha isiprofetho. uMacingwane ndathetha ukuthi uzophuma, zakuphela ngisho ne-30 days uMacingwane waphuma. So ama-account kaSimba, why ama-account kaDr Simba Lwandle aloke eblockwa? Ama-account kaDr Simba Lwandle ayablockwa because of kunozakwethu onomona. Lo zakwethu kusho ukuthi ebefuna senze competition. Mina bafethu ndizolwela abantu la, andizange uzofuna udumo, andizange uzofuna uba famous, ndizolwela abantu. Uyabona? So uNkulunkulu elithulu saninikeze lona ukuthi manisiza abantu, ndizosiza abantu. So andikho kwamanje ukuthi andikho ndingathini, andikho kwixesha lokuthi mhlambi ndingathi ndidlala ama competition, ndingathi maybe okanye ndifuna sipretend ukuxabana. Andikho kwezonto ezo, futhi ukulwa akuyonto yami bafethu. Kodwa xa ndisilwa andikuncami, that's the problem. Andikuncami, that's the problem. Futhi isilwana sisebenza pha kumi, imithi ayisebenzi. I'm one of a person ukuthi ndizibize ngomprofeti. La khona isilwane asi-exist la nikhona. Isilwana siphili la nikhona. Lapha bafethu ngomnye wemizi yami la ndikhona kunento endizozilungisa, because of ngifuna ukuqala ilento, ndifuna ukufaka abantu abazorenta umzekelo. So kunento endizozilungisa, uya understand ne? That's why ndilapha nibona nje ingathi kwaSimba ngomnye wemizi yami. Abantu abaninzi bayazi beninokuyishuta kulama account adlulileyo because of ndoni isilwane bafowethu. Iyona mpe nibhekene nayo, impi yabathakathi, impi yezilwane. But apho khona umthakathi andihlaliseki. Ndiyazi ukuthi abaninzi bazorequesta la, ndiyazi ukuthi abaninzi bayanibukela. Lapho khona isilwane asihlaliseki la nikhona, uyabona? So ngamanzi ne-oil. So ingakho nisithi lithuluse liphiwe uNkulunkulu ukuthi ndizolwela abantu. Uyabona, kusukela ndimncinci at the age of 9 years ndibona izilwane kusenzeka into ezininzi. That's why ndizibiza ngomprofeti. Ukuthi ndizibize ngenyanga ndenzela ukuthi ningabi confused kwelinye side, yabona? Ukuthi nje ndike ndikhe nje ngaphezulu ukuthi ndizibize ngenyanga. Kunamakhehla vele angenileyo kum, uyabona? Ubunyanga ndinabo ngoba umthi ndiyawukha, umthi ndiyawenza, ndiyawudibanisa umthi. Phofu ndidibanisa imithi abayisho bona. Akunagobelo ukuthi ndisho imithi. Uyabona, ugobelo wami ngubani? nguNkulunkulu. Ugobelo wami ngubani? Lidlozi lami. So abantu bangabi confused ukuthi uSimba waye ezibiza ngomprofeti ngenyanga, ngomthandazo. Xa nithandaza akunamthanda, umthandazo wami nomthandazo, into nento endiyithandazelayo iyenzeka. So that's why ndizibiza ngomthandazo. So but kancane zonilena bafowethu, kancane zonilena. Into endifuna ukuyisho kumsholozi, umsholozi udla ama-fruit wakhe ndusazowatya because of ubu-selfish. Imessage yafika kuye early bafowethu. Imessage yafika kuye early. Yonke into ilawula sispirit guys, yonke into ilawula sispirit. Ungazibona sometimes uphakamile wena ucebile uright, kanti sometimes kune spirit esenze ukuthi ufike la ukhona. So indaba kaMsholozi bafowethu kusho ukuthi uTyandoni nibhekela ama-comment la nibhidisayo, phofu nizomblocka lo. So indaba kaMsholozi bafethu ukuthi ndingathini na, ndingathi mhlambi kukunyatsa ngoba imessage ndiyakhumbula ukuthi uyithole and afumana ukuthi imessage uyithole. Manje sethola imessage yoza kwabo ngoku ontanga bakhe, yabona, because of mina nedlozi lakhe kusho ukuthi ndimncane, or idlozi lakhe vele likhulu ngendlela yena acabanga uba uzochema ngalo, but idlozi lakhe likwazile ukuzithoba lize kuSimba and South Africa yanyakaza. Eyonto beyinkulu. Abaprofeti abaninzi banithindile, abanye noyisho nobishop banithindile, benitshela futhi ukuthi thina akuthethwanga ukuthi simsize, but siyibonile lento uyibonileyo. We understand. Abanye bathetha ukuthi
mina andinawo amandla okumsiza because of kunemithe kanje nakanje thetha ngabantu abanepower mne serious kunemithe kanje nakanje endiyisebenzisileyo uyabona so le mithi le nibangele ubutha and sazibakhulekisa abaprofeti kakhulu bafowethu abanithindile sazonikhulekisa guys apho labayisebenzisileyo because of ukuthatheka lula ingakho nisithi mina zinyanga ndiyacela ukuthi noba nininyatsanga kanani bafowethu ndiyazi ukuthi nithatha ukuthi aninasigodlo nithatha ukuthi uSimba asikaze sibone isigodlo sakhe kodwa uzibiza ngenyanga uSimba this uSimba that mina bafethu nisebenzisa ubuprofeti kakhulu ubuprofeti udila ngemimoya ebuprofetini ubuprofeti akuthethi ukuthi ube nesigodlo sakho xa ungumprofeti udila ngemimoya usho ukuthi ipower enisebenza ngayo le power ile power lena yoMoses ile power lena ndiyaxolisa abafowethu kune video beniqeda iupload so ivele yanithatha yandisa kwelinye site yabona kusho ukuthi ireason ukuthi ndingabi nasigodlo mina futhi ireason ukuthi ningabi nasigodlo the way like nisebenza ngakhona njengangonisho ukuthi ndisebenza ngemimoya andisebenzi mina ngokuthi funeke mhlawumbe ndibe nemithi ndilapha inyama kuphela kwathina ndilapha inyama ndilapha umphefumulo kakhulu ndigxile kwimimoya that's why mina before nizokusiza ndicommunicate nantoni ndicommunicate nedlozi eliphethe wena uxolo bafethu lamavideo khona aloada manje benifake amavideo pha nizowabona amavideo kaNdive Mchunu ukuthi uyanihlekisa la tata man uyanihlekisa la tata because of yena uzowazibonela ukuthi apha ndincedwe nguSimba ukuthi case iphele eyonto uyayazi uNdive Mchunu kakuhle ngoba ndiyakhumbula ndimleader njengeziprofeto so beniload amavideo akho ndiyaxolisa kancane nithi manikhatha so nifuna ukucacisa uba wayikhatha so beniloko ndimleader ungizwe Mchunu ngesikhathi bafethu bazokhumbula abantu umprofeta kakhulu EFF ukuthi bazoyilwisa before bezoyilwisa before ilento EFF izoya koMoses Mabhida ithini ndathetha nje nangama DA ukuthi akunamuntu ozolisa iDA into ezifana nezo so bafowethu ndiyacela kakhulu koza kwethu inyanga bafowethu ndiyazithanda inyanga ndiyahlonipha kodwa ngicela ukuthi sirespectaneni bafowethu ndiyacela ukuthi sihloniphaneni and ungathi xa uxabana nomuntu ugijimela ukosebenzisa imithi ungathi mawuxabana nomuntu ugijimela usebenzisa imithi ngoba uzoyisebenzisa imithi uyisebenzisa okanye wenze lento uyenza yabona oza kwethu like nifuna ukundiyendlale nje ngaphezulu kancinci anifuna ukuyithetha deep because of ndazi sonke istory indaba yoza kwethu ndiyaze before bezoniblock and bengenanto bengayenza because of mina ngikholwa ukuthi into xa kumele ukuthi yenzeke kumele ukuthi yenzeke yabona because of angeke nibe nisithi because of uzoniblocker kwa TikTok impi engenasicoco impi nje engenasicoco abantu ngeke ubagqibe bafowethu yabona impi engenasicoco abantu bafuna ifame ngendlela ezininzi behambe bexoka umuntu wakhona uthi uyinyanga siyasibona isigodlo siyayibona ntoni but anikhumbule prophet into ebonakalayo into ebonakalayo ngaphandle kokutshela ngezibhobo ngaphandle kokuqhatha but anifuna ukuba lapho so bafowethu uZuma uvuna akutshalileyo bafowethu uZuma uvuna akutshalileyo isiprofeto saphuma kuDr Simba endasho ukuthi uZuma akunamuntu azomnceda shem awushaye phansi kwaqhuza uthule aka understand ukuthi umhlaba onwa nguNkulunkulu ungaba rich ube na everything but umhlaba onwa nguNkulunkulu onwa lidlozi umuntu uphethwe lidlozi yabona uZuma ndimtshele kahle bafowethu eyonto uZuma uyibonile imessage yami uyibonile ivideo yami I remember ivideo yakhona ndivele after this prophet exactly labese ndiyishaya ivideo yakhona kunelapha elimhlophe apha emva kwami but abantu bazolibona xa ngabe beqaphela lo video
ndashaya isiprofetho sakho because benisenzela ukuthi uZuma ashesheze kwenzela ukuthi nale case lena athi uyayilwa because evidence unayo iproof unayo ukuthi abantu aba bamoshile understand ne uZuma yonke into yakhe idlozi lakhe lisebenzile uZuma and South Africa iyambonisa ukuthi iyamthanda yabona but uZuma wahlula into encinci ukuthi mhlambi athumele umuntu okanye ezapha kumo into emhlule okanye andifoni lathi Simba njengomprofeti ndisendaweni ethile ireason ukuthi ndingaye ebantwini angeke nibe nilocate yonke into ngabantu that's the reason because of ndingaboniswa vele ukuthi okay ubani mhlawumbe use-Eastern Cape ubani use-Cape Town xa nifika kuwe kuthi hayi lo muntu uphume ngomsebenzi mhlawumbe le America ngizokuthini yazibona into ezifana nezo or uthi sofikile egate uhlala amalanga amaninzi umuntu omtholi so that's why nisithi umuntu ndithinde ndifonele sesekunendlela ezininzi ndifonele ungafuni ukuthi ndibe ngumprofeti wamanga umprofeti uhambe like icaca ubafune ngithola inamba zakho ngithole xa kuze idlozi lakho ndathetha xa ngithetha ku social media kanje I know ukuthi imessage izofika kuwe noba ungibani ngisho nonyazi uqobo iyafika kuye ngisho nolihanyana iyafika kuye ngubani omkhulu ukudlula abantu abo yabona imessage iyafika kubo ngisho nomuntu le America iyafika xa uthetha sona yabona so mina bafethu wami umsebenzi ndiwenzile KZN kukuna ukuthi nithini kuneziprofeti ezinkulu eKZN endizibambileyo kunezinto ezibethwa under carpet bafethu ngabantu abathile bethi bazama ukwenza into zabo kuneziprofeti ezinkulu but uyazi ukuthi isizwe singena uNkulunkulu nesingena mntana kaNkulunkulu siyabhujiswa uyabona siyabhujiswa isikhathi esiningi so ngiyacela bafowethu ukuthi noba abantu benithatha kancane but ke nimamele kahle into yami bafowethu ninibuze apho ningeva kakuhle mhlawumbe uyabona so ngiyabonga kakhulu bafowethu isikhathi senu benithi nifuna ukugqithisa le noba ndiyabona bako social media abantu abaninzi bayathetha abantu esibathembileyo boze baluze nezitepu so ndithoza kwethu manike nibanikeze isitepu ekusiso bendi expectile vele ukuthi oza kwethu abaninzi bazothetha ngeMK ukuthi sidisappointed abanye bazothetha ukuthi hayi mina ndathetha ukuthi umuntu ozophatha ngumuntu othile abantu beze nezistories zabo understand ne but at the end uZuma bafowethu andifuna ukuniqhatha yena bekumele ukuthi urespect ipower yakhe wangajongi mina ukuthi mina mhlambi ndimpohla kangakanani respecta uNkulunkulu respecta idlozi lakho akungosimba bafowethu ovele wathi uZuma makeze understand because of uzodutshula xa nisithi uzodutshula ndishilo ukuthi kunento endizifihlayo into endizifihlayo kusho ukuthi lena ngenye yezinto understand lena ngenye yezinto xa ifuna more anganifonela ke xa ifuna more anganifonela but angenithethe yonke into ngoba ndaze ndathetha ndathi abantu abazokudubula ndiyabazi ndikhuluma mina from phezulu to umuntu ozodonsa itrigger that's why ndiye ndithi xa nithetha ndiye ndithi challenge inyanga engathi izothetha lento ndiyithetha ngoba xa ngaba senibhekene nayo ngizombuza ukuthi ngubani umuntu ozophula itrigger ngubani umuntu ozophula itrigger ndaze ndasho uZuma ndathi yazi bafowethu imnandi njani lento guys ndifuna ukunitshela something uyabona ndihlebele nje kancinci uyabona abantu abathi let's say umuntu nedlozi eliphilayo understand umuntu lokho esithi umsamo wami uyakhanya umsamo wami disi imost yabo bayawazi amadlozi wabo imost yabo bayawazi amadlozi wabo umuntu mamdescribela understand ngoba uyazi ukuthi umuntu xa nisithi ngumzi kaBaba lo understand ubabe benjani okanye ukhokho benjani understand ngumzobaba lo ukhokho benjani understand because of kusho ukuthi abantu kusho ukuthi ndingathi ngayibeka kanjani amadlozi wethu ayafika kuthi understand amadlozi wethu ayafika kuthi umuntu not ukuthi mekuthune power okanye umuntu ukuthune edlozi sethwele ukuthwala sizizilwane ezo into different leyo
uya-understand. Ukuthwala izizilwane into different. Xa sithetha ngamadlozi kusho ukuthi khonapho sisuke sithetha ngantoni. Ndifuna ukunipha nje kancinci ndinibonise. Sisuke sithetha ngengubo. uZuma benithetha ngengubo yakhe, uya-understand. Ucabanga ukuthi niphambene uZuma, andifuna ukuthetha phambi kwabantu everything. Benithetha ngengubo yakhe uZuma ukuthi umuntu ongayi-understand ingubo igugule, ubuze abantu abayazi or ubuze mina un-inbox uma ufuna ukwazi ingubo iba yintoni. Menisithi kufike idlozi lakhe, kufike ingubo yakhe ubani uZuma. That's why uZuma ubona everything ishona phansi kodwa everything beyiphakama, uya-understand. Until enithinda, until enifonela ikhona into zakhe zizophakama kakuhle. Le nhloso yakhe afuna uyifeza nge-KZN ngoba ukhona kuyo group eyo. Le nhloso yakhe afuna ukuyifeza izofezeka ngoba mina angikhethi ukuthi into imbi inhle, izofezeka ngendlela afuna ukuyifeza ngayo. So imessage still nisayigqithisa. So kukuye bafowethu ukuthi yena ucabangani, kukuye ukuthi uthini. Ihlabathi ngelikaNkulunkulu, umuntu nomuntu unedlozi lakhe. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Abangakanifollowishi banifollowisha bafethu, sikhulise le account. Ngifuna ukudanisa izitha. Uthi uDavid nendlala itafula phambi kwezitha zami ukuze zibone amandla kaNkulunkulu. So ndiyabulela kakhulu bafethu.